Okay, tunaendeleza katika mada yetu mwingine tena tutorial. Kuna kitu kingine tunaenda kujifunza. The first thing, tunaanza kwanza kujifunza jinsi ya kuweka background rangi. Yaani the way gazeti lako litakavyoonekana au color unayotaka ionekane katika gazeti lako lakini kwa background. Okay. Kwanza tunaanza ku-highlight box letu ambayo tunataka kwenda kufanya hiyo habari yetu tuwekee rangi. Tunabonyeza hapa, then tunakuja tuna-highlight habari yetu box hapa hivi. Then after hapa tunaenda kuchagua ni color ipi ambayo tunaweza tukaitumia, yani ni ipi ambayo itakuwa ni nzuri, itaonekana vizuri katika gazeti letu ili iweze kupendeza zaidi au kuvutia zaidi. Then nita click hapa. Katika click hapa nitaangalia ni color ipi ambayo itakuwa kwamba ni the best ambayo naweza nikaitumia kama background ambayo itapendezea. Nitaangalia hapa naweza nikatumia blue, kwa mfano nikatumia blue this one kana kwamba ni nzuri, yani nimependelea mimi ili ionekane katika gazeti langu background yake, then nita click. Kisha click kama inavyoonekana inaonekana, au unaweza ukachagua, so blue unaweza ukatumia hata pink au unaweza ukatumia hata black, yani ni yoyote maana color ziko nyingi sana. Ila kwa mimi nimefavor kutumia blue. So gazeti langu kama hivi unavyoiona kwamba background ya gazeti imebadilika pia inaonekana kama ni rangi ya blue. Kwa hiyo ni njia mojawapo ya kufanya kwamba gazeti lako lionekane vizuri na kuvutia zaidi.